پنگا و آزادی ام جبو چارەسەریê amade ne. Kurdistanî û dostên wan doh li Almanya bajarê Kölnê ji bo azadiya rêberap meşû mîtingeke bi heybet li darxistin. Bi sed hezaran Kurdistanî dostên gelê Kurd û internasyonalîst tevlî meşû mîtingê bûn û peyama Kurd ji bo çareseriyeke bi rûmet û demokratîk amade ne dan. Kilîda çareseriyê jî li İmraliyê gotin. Di mîtinga dîrokî de li ser navê tevgera azadiyê ya Tamilê Sajantan Katiswaran axivî û got em daxwaza azadiya fîlozofê mezin Abdullah Öcalan dikin. Sajanta Katiswaran bang li desthilatariya Almanya jî kir ku piştgiriya polîtîkayên qirkirinê ya dewleta Tirk neke û got divê Almanya ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd rola xwe bilêze. Eger Almanya û Ewropa ji bo çareseriya pirsa Kurd dilsoz bin, dewleta Tirk wê nikaribe îradaya gelê Kurd xesp bike û xeyûman tayîn bike. Ev jî dide xuyakirin ku gotinên rayadarên desthilatariya Tirkiyê durûtiye. Divê cîhana demokratîk dijberiya xwe nîşan bide. Piştre Ömer Öcalan axivî û got min silavên rêbera ji Kurdistanî û dostên wan re anîn. Piştre Zübeyde Zümrüt, Engin Sever û Ayten Kaplan axivîn û gotin me silavên rêbera girtin û em jî hezar silavên xwe ji wî re dişînin. Bila were zanîn ku em ê ji bo azadiya wî ya fîzîkî heta dawiyê tekoşînê bikin. Serokê Kenekê Ahmet Xaramûsî axivî û banga yekitiya li hemû partiyên Kurd kir û got divê tu partiyên Kurd îradeya xwe teslîmê dijmin nekin. Piştre peyama koordinasyona KJK hata xwendin û hat gotin demdema tekoşîna Kurdistana azad û rêberê azad e. Internasyonalîstan jî bi peyameke nêvîskî daxwaza azadiya rêbera kirin. Di nobeta li dijî Qeyûm de banga ji bo mîtinga Êlihê. Nobeta berxwedanê ya ku li navçeya xelfetî ya Rihayê li dijî Qeyûman hatî destpêkirin di roja 13 de berdewam dike. Welatî di saetên serê sibê de hatin ber avahiya şaredariyê ku ji aliyê polîsan ve hatiye dorpêşkirin. Hevşaredarên Dem Partiyên Şaredariya Xelfetiyê Saniye Bayram û Mehmet Xarayîlan û gelek kes çûn serdana çalakiyê. Hevserokên Dem Partiyên bajarê Hatayê Seher Cevheroğlu û Naim Özbek banga tevlîbûna mîtinga Êlihê ya ku dê sibê bê li darxistin kirin. Seher Cevheroğullariyê got ji bo sê şaredariyên me yên ku me bi vîna xwe bi dest xistin dîsa Qeyûm hat tayîn kirin. Wê tu carî îradeya me nekaribin asteng bikin. Şaredariyên me ne yên gel, jin û ciwanan e. Ji ber vê yekê em hatin xelfetiyê. Li dijî vê dagirkeriyê em hemû gelê xwe vedixwînin mîtinga xwe. Gerse bi tilîlî û çepikan çalakiya xwe didomîne. Li Êlihê 6 zê zarok 24 kes hatin bincavkirin. Li Êlihê di serdegirtina malan de 6 zê zarok bi tevahî 24 kes bi eşkenceyê hatin bincavkirin. Polîsên Tirk di avêtina ser mala Mehmet Evcîl de hem ew û hem dayîka wî Sultan Evcîl eşkence kirin. Polîsên Tirk di avêtina ser malan de piştî lêgerîna talangerî Aziz Dal, Hakan Şimşek, Hasan Eraslan, Yakup Taş, Ömer Altınışık, Mustafa Akgül, Hüseyin Turan, Ferhat Sakin, Ferit Turhan û Mehmet Evcîl girtin bin çavan. Hate diyar kirin ku derbarê kesên ji ber şermizarkirina desteserkirina îradeya gel de hatine bincavkirin, 3 roj biryara bincavkirinê hatiye dayîn. Çîçek, em ê jiyana azad û demokratîk ava bikin. Platforma Demokrasiyê ya li dijî Qeyûman li Parka Aşık Veysel ya navçeya Sultan Qazî hat tepêkanîn. Di platformê de endamê Meclîsa Giştî Dem Partî Cengiz Çîçek axivî û got Komara Tirkiye 7 salin di yekperestî û kiryarên nedemokratîk de israr dike. Ev cudakarî û yekperestî di serdema desthilatariya AKP û MHP de di lûtkeya herî jor de tê meşandin. Çîçek balkişan ser meşa Kölnê ya Almanyayê û got îro bi 100 hezaran Kurdistanî ji bo çareseriya
دموکراتیکا پرسکریکا کرد و آزادیا فیزیکیا برز اجالان لکل مشیان. ام هیوی دکن که دستلاتاریا جبروت یا آکپ و مهپ مساجا به 100,000 گرته به. ریوبر دم پارتی یا سلطان غازی فیلیز اوکشی آخفی او گوت آقله که قیوم تاینی جولا مردین ایل خلفتی و اسن یورته دکه با آقله که ددشتا اوزون گوله قرش دکن و لسر جمن لبهرارش حسو رسان آوا دکه همان آقله و چاره سری ناینه. جبر که او آقل تنه ده دستلاتاری تالان و دزیه ده فکره. اما که هزین دموکراسی ین لدیجی خیومان لدیجی شر و تالانه وینا گل ده پاریزن و ام جبو ویجی تکوشین مزن بکن. باکرهان ام دخوازن نقاشان و گوارینن چاره سریه. هفسروک گشته ین دم پارتی طولای حاتم اوغلاری و تونجر باکران به سروک گشته دوای علی بابا جان رجویان. پشت جیوینه به هفره درکتن پیشبری چاپمنی و داخویانی یک هف پاردان. اول سروک دوای علی بابا جان آخفی و برتک نشانی دست سرکرنا شهرداریان دا. پشتره هفسروک دم پارتی تونجر باکران آخفی و گوت ام دخوازن فهم بکن که گوتنین هفکار دستلاتاری تیچوا تیه اول پشتی و چهنه تاوی هر تشتی نخاشن گرینگ دوام دکن. ام دخوازن او نخاشن گرینگ وگارن دموکراتیک بونا ترکیه و چارسریا پرسکریگا کرد. باکرهان وها بردوام کرد. لترکیه کریزه که آبوری یا گران هیه دوار دموکراسی و حقوق دجی پرسکریکین جدی هنه. دوی ترکیه پرسکریک خو و پرسکریک آکورد برین دموکراتیک چاره سر بکه. هکه اف پیواجو و گوهره پیواجو چاره سریه امل کلک وان بن و پشکریه بدن پیواجوی. küçük balaban قیوم لپیشی آشتی آستنگه هفسروگ گشتی ایهده حسین küçük balaban درباره خصف کرنا شهرداریان و تاین کرنا قیومانده جان افر آقف او گد ام وکشانده که دناورا 5 و 7 مجداره ده چونه مردین اله و خلفتی مدید که هزین اولکاری به هزه که زده لناوا کولانان اشکنجه لگل کرن آوایی شهرداریان دور پیچ کرنه لهر دوره تیمین تایبت ین پولیس و جندرمایان هاتنه بجی کرن و دخوازن چاوین گل بترسینن. Küçük balaban diyar kir ku elhe 205 kes ku hafte jezarok bun hatine binçav kirin u 10 jezarok 25 kes hatin girtin. Lemerdine jî heft jezarok 15 kes hatin binçav kirin, 1 jezarok 2 kes hatin girtin. Küçük balaban got ku jaliyeki ve bangli rebe rapote kirin, laliyedin jî namzete ku be dengin gel hatin helbijartin jikar dur dixin. ev yek tê wataya ku aştî di plana wan de nîne. Ji bo vê jî wezîfeyeke mezin dikeve ser milê rêxistinên civakî. Divê dewlet û desthilatarî êdî fêm bike ku aktorê meseleya Kurd Abdullah Öcalanê eger dilsoz û ciddî ne divê bîne binên bangên xwe dagirin. Ji bo ku bi rêz Öcalan karibe hem bi rêxistina xwe re hem jî bi rêxistinên civaka sivîl re hevdîtinê bike şert û merç werin avakirin. Divê desthilatarî û dewlet li ser xeteke polîtîk a rast bimeşe. Li Lefkoşeyê meşa ji bo azadiya rêber Apo. Kurdistanî û dostên wan li paytexta Qibrisê Lefkoşayê ji bo azadiya rêber Apo meşiyan. Gerseya ku li pêşiya Wezareta Karê Hundir a li paytext Lefkoşayê li hev civiyan dest bi meşê kirin. Serokê giştiyê Partiya Keskana Qibrisê George Peridkes jî di nav de nûnerên partiyên siyasî yên Qibrisê rêxistinên civaka sivîl anarşîst û rêxistinên civakî ên li Qibrisê beşdarî meşê bûn. Di meşê de bi sedan belavok hatin belavkirin. Çalakvalan li deriyê sînor ê di xaka Qibrisê de ku jaliyê dewleta Tirka faşîst ve hatiye dagirkirin meş vekwarandin mîtingê. Lever nûnerên Komîteya Dîplomasî ya Meclîsa Gel a Kurd dosyaya têkildarî tecrîtê radestî nûnertiya neteweyên yek bûyî kir. Di çalakiyê de metna İngilîzî ya ji aliyê Meclîsa Gel a Kurd ve hatibû amadekirin hat xwendin. Piştî axaftinan nûnerên PYD'yê Qibrisê Yasîn Tarbuş
پشتی آخافتنا نونر پیده یک خبرس یاسین تابوش بداوی بو. لندن شهید هاتن بیرانین. جبو شهید آسیا علی و شهید روشگر هیلین که ده 25 جوتمه هده لانقره لدزی تو ساشه چالاکیا فدایی کرن و گلهات گابار تکوشین بوتان دمهات بوتان و خبات گابار که ده دیروکین جودا ده شهید بونه لناوند جواکا کرد مراسیما بیرانین هاته پیکانین. پشتی ریزگرتنه حوال شهید گلهات گابار شاهین بوتان آخفی و گود پیکانینا بیرانین و خیالین شوبتار و فدایین ریبرا پوین جبو آزادیا کردستان جان خو فدا کرن دین ستیمه امی تکوشینا شهیدان یک و خیال نوان ولات آزاد مزن بکن. ریا آزادی ده آزاد کرنا ریبر آپو را در باسته به امسوز ددن که امی لدورا ریبر آپو ببین یک و خیال شهیدان پیک بینن. لسر ناو مجلس گل کرد جی آخافتن هاتن کرن و هات گوتن که شهیدین گل کرد ریاوان رونی دیگه. پشره پیاما که جی یا درباره شهیدان ده هات خواندن. پشره سینیویزیون لسر جیان و تکوشینا گیری لحات تماشا کرن. هری داوی مالباتا شهید گل هات گابار خوارندا و مراسم بداوی بو. ارتشا ترک لگوهرز بارگه که نو آوا کرد. ارتشا ترک داگر کرد لگند گوهرزه آمدی بارگه که نو یا داگر کری آوا کرد. حتی گوتن که دولت ترک داگر کرد به پشکریا پده که لدست به انشاءات کرد. اف بارگه به آرمانجا کنترول کرنا بشک مزن یه درلوکیت آوا کرن. بانگا بلاگرتی نخوش بین بردان. شاهایی هدیه ازمیره به مناسبت 25 مشتار بالکشان سر رو شاگرتین جن این نخوش و به داخویانیه که خواست که دمل دست بین بردان. ده داخویانی ده گلک ولاتی و پارلمانتر ازمیره یا دم پارتی برجو چوبوک جی بشتار بو. داخویانیا لسر سومر بانک یا کوین آل کوناکی هات داین. لسر ناو کومله انداما لجنه روبری یا شاخه هدیه ازمیره گلای بیلیجی داخویانی دا. بیلیجی ناو گرتین جنی نخوش خوند و بالکشان سر روشا تنورستیاوان. پشره ناو نخوش گرتیگهین اگهی و نخوشیا وان لبن راپور هاتن ریز کرن. گلای بیلیجی هری داوی دیار کرد که مافی جیان یه گرتی نخوشی دست وان هاتیه گرتن و اف بانک کرد. نخوشین که لگرتیگهین نکارن بین درمان کرن دوی دمل دست جزایر وان بتالوخ کرن و سربست بین بردان. ناهلن وریشه مرادی سه خوی نخوشخانه وکرن. انداما کجاره وریشه مرادی لگرتیگاه اوین یال ایرانه تیگرتن و جبر اشکنجین لحاتنه کرن پرسکریکین جیتیگین تندرستیا و چیبونه. هات راگاندن که پشتی جزای دارده کرنه دسری ده مافی تندرستی همون مافی نوی هاتنه خسب کرن. ریوبریا گرتیگه هدیار کربو که او به شرطه که او بخواه مصرف نخوشخانه بده دکاره بچه نخوشخانه لپشتی جزای دار کرنه او بریار هات راوستاندن. دولت ترک خوازای کردستان تالان که دولت ترک آداگر کرد که به سالان پولیتیکاین شر تایبت مشینه ایریشی جواکا کردستان خوازا و همو زندین لدنگاری کردستان که به تایبتی به کارانین چکین کیمیوی ده اپراسیون آداگر کریا لسر هرمین پاراستنا مدیا ده لخوازای کردستان هلوشینک دم درش شده که دولت ترک لگل که به پیمان نورتوی چکین کیمیوی هاتن خکرین جی بکارتینه هم مروف خردکه هم خوازای کردستان تندکه هر ما سرگلی یک جوان جیانه که ده انجام با مردمان ده به صدان دار دشوتن و جکوکا خواتن را کرن. روزنامه‌وان چنار گوکتاش زیانین گران این که ارتش ترکا داگر کرد به بمباردمان ده اردنگاریا
و اکولوژیا کردستان بلگه کرد. ده بلگه ده تدیدن که دولت ترک لسر گله جبو خادن جیان ین گریلا تونه بکه و قرخولا ناوا بکه دارستانان شوتینه. میناکاوی سوچ مروایی جی برین و شوتاندنا دارن 7 سالی ین هرما سرگلینه. لکرکوکه تقین هاتیار کرن که لباجاروکا دبیسیا گریدای کرکوکه بومبه یک تقیا افسرک و 4 لشکرین عراقی بریندار بون. هات گوتن که بریندار را کرنه نخوشخانه لی درباره کس یانجی کسین که بومبه بچیح کریه ده تو آگاهی نهاتن به دست خستن. وزیر پاراستن ایران لپایتخت شامیه آژانسا تاسنیم راگاند که وزیر پاراستن ایران به شانده که رچوی شامه. آژانسه گوت که پشتی دستلاتاری سروک پزشکیان هاتا واکرن وزیر پاراستن عزیز ناصر زاده چو شامه و به بشار الاسد و رایدارن دستلاتاری شامه را هفدیتنان بکه. گدارن هجم هاتن داویان و چه خود دم باش.